Vhiki leri doroba ri languteriwa ku ya mahlweni va tima gezi ka miti leyi kolotaka. Vhiki leri nga hela va tima gezi ka miako ya mabindzu. A ku na loyi a nga ta pona loko a kolota. Ndhawu leyi ya manyunyu ePitori East yi hehliwe hi ku kolota Tshwane ku tlula 3 million rand. Vatirhi va Tshwane a va yile ku ya tima gezi kambe va kavanyetiwe hi magqwetha lava va khome tsalo ra ekhoto. Wear the mask is fine, but you're not going to insult the city officials and call them idiots. What did I say? It's good. They can say that you don't care Our friend will come and deal with you. Lava kolotaka va ye ekhoto. Kambe doroba ri vula leswaku ri tiyimiserile ku lwa nyimpi leyi. So through our legal team, as and when we are receiving any of these summons that we've started to receive, they are definitely responding on those. There are those that we know, there are certain customers that we have not yet gone to, because some of them you find that they do have disputes that have been submitted. Mabindzu eTshwane na wona a ma ponangi. Sheraton Hotel na tindhawu tin'wana ta mavhengele hi van'wana lava kolotaka. Tshwane va vula leswaku kusukela vhiki leri nga hela ku timeriwe mavhengele ya ku tlula 400 gezi. Loko va hlanganisiwa kun'we va kolota doroba 420 million rand. Businesses in the city owe us more than 5 billion rands. Residents more than 8 billion rand. University ya Epitori a yi kolota ku tlula 32 million rand kambe va hakerile no tlhela va vuyiseriwa gezi. 32 wa tindzawulo ta mfumo va kolota 141 million rand. Va katsa ndzawulo ya miako ya mfumo, maphorisa ya SABC, ya masocha SANDF, mati na nkululo ya Mpfhumba na tin'wana. Van'wana va kolotaka mali yo tala iPrasa na Dinel. We know for a fact that we have to follow our own bylaws. I mean, we can't be enforcing bylaws on one side and ourselves not following our own laws. So through our legal team, as and when we are receiving any of these summons that we've started to receive, they are definitely responding on those. There are those that we know, there are certain customers that we have not yet gone to, because some of them you find that they do have disputes that have been submitted, and then we are in the process of finalizing those. Doroba ra Tshwane ri kolotiwa 17 billion rand hi tindzawulo ta mfumo na mabindzu. Unfortunately, in this instance, we are not having mercy. So we are merciless. Ku ta fika sweswi Tshwane va koleke 74 million rand kusuka ka mabindzu na ku tlula 17 million rand eka ndzawulo ya miako. Hi vinyi matindlo eTshwane va kolota 8 billion rand. Masipala wa va tsundzuxa ku hakela swikweleti kumbe va ya fikelela ntwanano na doroba ra Tshwane.